Kembali berjumpa ini video. Ngangit boleh berjumpa video filai ia kata ke promo kebelah permi dah ke di Brian Records. Ya ke jeng ruai jong uni ukasi tupak nanti tu tupak kasih dia khalut boro bekerja ngumpan yo bor. Tinggal nilai mentah siang jo ban yo ban ekran bu khendian te bat ya kan ni ke jeng ruai on pelai pajba khat sautrek jong mentau benai August kebamut hari ni kisi banwan himo. Di mentah ngin lek siang jong u khendiat ban ekran bu halor kan ni ke jeng pelai ya kan ni ke video. Mo pejeng ni video penakut. Eh bro, ban sana? Ban ya? Ban ni bor? Oh ini. Oh, long berus po. Long. Gale. Hah? Oh. Malah hilang dunia kan. Istri menurut bro. Saya iPhone ni. Oh benar. Oh, tu kasihan berfilm. Ngah bukit pelang tadi. Ah, tak ada boleh. Ni kan. Ya mending. Tersambung. Lo saya. Dah siap ni pun tu dah. Kur Covid tu mah. Video mana buje? Ngala day perlek meneh day YouTube nukun ang bawan ma free teng ni. Nya up kan ni pi ang. Kat tu lah YouTube. Pek ya pi. Wan rung yin. Ya. Clear. Selesai. Sang cepat sih. Clear syam tu. Kisi boy. Ha. Pi kan kulai shibon. Ki baro ki day lang ba jam free dia. Yang kisi no. Kasap juni bos sih. Yudan mentah ni hayeng jong iban yo bor. Begitu ru kum tau tupak khasi. Kani kadai ha apo jaya ngidan bat kayeng kesem jong iban hang ni bar khoi ngidan lang dari scam iban ini hinman jongi itei bat ni kongkong idan i keme jongi ru kumjo. Ti khendiat ngintip syafang ke jong iban bat kayeng kesem kai ke jing so jong ki khamtam lele iban haban yadan benta bat kan di Brian Records kawala penbit penbiang ikan di jing roi ka ban penbishan ha khasau trik jung benta benai August ban kai jing ya shem jo kai jing so jo pi bai pi yadan benta bat kan ka di Brian Records sok man ban yo ban ya don benta ka di Brian Record dia akwaru ban yo ka jing kershan ka pai ba ma khamtam ta khasau trik la pelai dia skobri ke siningkong akwa ba fin kershan yang aku jual ke di Brian Record, aku jual dah kabah like, share, subscribe, buat aku jual kiai ru. Mata khniat ngin kali ni kini ki henman ki jongi kai ke jing snow ke jong pi. Dia kum mente kham snow sarong ma nam ta para la jong long na ying jungi pat judan ba long kum ni te kan ni sian baningkong ma long para ru kiu long ni te lingba ni ai snow ai ban ai kublei ru I ya kali naka grup jong di Brian Records baila penyarap banlong hadukan ni mengiklampoi perkhat nakal yang jungiru te ngakwa banong yaki nang ya caprang kani ka jingle jong pi kani ka ba piarap baro bat kanang ba ka ri kasi jongi kanang kiu ma mde no bangin sakut no tang steng pat ndre bangin nang yai nyin nya telun bet kan mde ban sakut no tang steng tang kata ya Ya ba kum ta pi ko lang ne mandan benta ka di jing rai. Kuai. Sekarang itu sepet kita. Ta tin kren khniat di kemi jong iban long iwen kinong ai mensiem iban man kapor bi yo ban ye kren bat iban kawain ka nong rim ka jong I ka long bet ka jenge bat ka yeng kesem ti khniat kong kai ba pi kwa ban ye sam bi kinong pet ki jong I ka bai dei ban ka sap jong iban Te ngadon ban ong bangipan ke jing kersian ye iwe parlok mo. Te bat kumju ro kata ke jing kersian bakin bu lem ke jing dewai na benta ka jing kesem jonga nak benta ka jong u ban yo bor. Bu unang la ban ki syafrang unang yo kamet ka basyat baklan la dadon ki we ru ngi kulai ban kersian na ka benta ka jong ki. Tang kan ngadon ban ong. Boleh. ta pio snow kwa ip bor pa ba pin ai lang ke jing kersan plaban comment hang niru ai ke jing kersan ya ki kentien ai man sim na benta jong uni ukna samla ubadan ni ka sap ka kerpang Tile si pila ban
page ru hapo ke di Brian Records ban upload kini jing roi bathmai ke jongu bat ru ikil ye kini ki project ki bandang wan nang di Syahmat nang di Brian Records Kemudian dap kajing so kemen makrau nama ba wini ki para jingi ula kiu chakrang mo di kerpat wi ki pat ba bikin ajing kersan nam ya udah ka ba share ba like ba subscribe bat kumjur ru ya ke tim di Brian ka bala kloy ban amin siam u bandan dekat ban ban sembentah kan ni ka benta di tangkatai ku presibun Kalau sebut ya ka tiba yang dekat dia pi kumju dia lomba ki dindon pi dia ka kali kita ganti dunia ki ya ceprang mah dan kampanye it makriang kampanye ki ulang tangka tai ku sebut banangit ba balo badan jong kasap kinang empau ti filaya sngo kani di ke yeng jong i Tupac Hasi jong iban ti dan siwi para khadu ti bat kani di ke yeng ke jongki ke ba ai men si mekin ya iban nakapos kapor hak bay day bat kani kasap ke jongi ti ban ke ka bangingin nang khmi lenti nang ni Syahmat hak bay day bat kani jinga lenti ke jongpi is kamba dakan dia ka jingarap jong di Brian Record ngarang yo man sim shu bangan le kan ni kakam Syahmat mon ya anti dia ngarunal dia hingga kwa bangan imja ida kan ni kakam ti players ngo iban but menta hakani ka khat sau trik on pelat pajba kani jing ruai nak di Brian Records kabala ruai da iban kintiulen but ki babon ki artis ki bedan beta hakatu ka video ti henry hakani kesngi ublai ke banwan kata bumut haka khasan trik jong banai August kandan ka live nakani ka channel ke jonga Good Freeman hakaba i ban in one live bat nga banyo banyekran kendat sebagai jingya lenti jongi lakalong nadu tigi por ba bidang le school lesin nadu bidang red hadu kani khlimat pipoi hakani ke benta ban peni la ka jong kasap bat banyo ru ya ka jingirap nagi babon hakbai dei kasap ka jongi tibu ya kani katarik kata kade hakasngi sondi ke banwan santrik jung banai August hakapor nyu buje janmit ini kendu lang bat pi hakatu kapor mo toh nang ni na yeng jong iban bat ke yeng kesem jong i barahat blessibon toh kan